салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 3 сентябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. Паради ҳарбӣ дар Хорух, боз як намоиши зуру бозӯи Тоҷикистон ба Толибон. Боздошти блогери тоҷик барои секс дар назди калисо дар майдони Сурхи Москав. вазорати корҳои дохилаи Русия ҳушдор дод, ки баъди 3 сентябр муҳоҷирони ғайриқонуниро ихроҷ мекунанд. ҳушдори Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз бодҳои шадид, хокбод ва боду борон дар 3 рӯзи оянда. Сайрам Исоева ва Раҷ Капур сазовори ҷоизаи синамобазми Тошканд шуданд. Фейсбук гурӯҳи Цавур Қуинро бо беш аз 61 000 пайраваш баст. 2 кӯдаки тоҷик дар вилояти Москва ғарқ шуданд. Якеи онҳо ҳалок шудааст. Садамаи сахт дар рӯдакӣ Старикс бо 10 мусофир ба камазд бархӯрдааст. дар душанбе 2 мошини ҷипи крутойро оташ заданд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. рӯзи 3 сентябр дар шаҳри Хорух дар идомаи сафари кории президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳузури ӯ паради ҳарбии афсарону аскарону қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ доир шуд. Эмомалӣ Раҳмонро ҳангоми қабули парад дар минбар ҳамаи вазирони қудратӣ ва раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ҳамроҳӣ мекарданд. Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли гузашти ҳарбӣ гуфт, дар шароити авҷ гирифтани таҳдиду хатарҳои гуногун дар наздикии сарҳадҳои мо, фаъол гардидани ҳаракатҳои гуногуни экстремистиву террористӣ ва дар маҷмӯъ ноором будани вазъият дар кишвари бо мо ҳамсоя, масъулияти нирӯҳои мусаллаҳ барои ҳимояти истиқлоли давлатӣ ва дастоварди муҳимтарини он сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ, инчунин ҳифзи манфиатҳои давлат ва халқи Тоҷикистон дучанд мегардад. ӯ аз нирӯҳои мусаллаҳ даъват кард, ки барои ҳимояи марзу бум, амнияти давлату ҷомеа, суботу оромӣ ва ваҳдати миллӣ ҳамеша омода бошанд. паради ҳарбӣ дар Хорух аллакай дуюмин паради қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон дар 4 рӯзи охир ва панҷумин парад дар 2 моҳи охир буда, дар пасманзари тағйири куллии вазъи ҳарбию сиёсӣ дар Афғонистон ва таниши ҷиддӣ байни ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон ва ҳаракати тунрави Толибон, ки қудратро дар Афғонистон ғасб кардааст, сурат мегирад. ёдовар мешавем, рӯзи 16 июл зимни боздиди Эмомалӣ Раҳмон аз водиҳои сарҳадии Панҷу Ҳамадонӣ паради аввал доир гардид. соати 4 субҳ 22 июл бори аввал дар 30 соли истиқлоли Тоҷикистон дар саросари ҷумҳурӣ 100 000 нафар афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 130 000 нафар афсарону сарбозони ҳайати захираҳои сафарбарӣ дар тамоми қаламрави мамлакат бо бонги хатар ҷамъ оварда шуда, сатҳи омодабошии ҷангии онҳо санҷида шуд. ин парадҳои ҳарбӣ дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки байни Тоҷикистон ва ҳаракати тунрави Толибон як ҷанги сард дар шакли раду бадали таҳдидот дар ҳоли авҷ гирифтан аст. ҷониби Тоҷикистон аз аввал нисбат ба Толибон мавқеи шадид гирифт. Тоҷикистон амин тавр ба сурати ошкоро аз ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон, ки таҳти раҳбарии Аҳмади Масуд ба зидди Толибон меҷангад, тарафдорӣ мекунад ва ба шуморе аз раҳбарони он паноҳ дода, ахиран Покистон ҳомии асосии Толибонро ба баргузории музокирот байни Толибон ва тоҷикҳои Афғонистон дар шаҳри Душанбе мутақоид кард. роҳбарони Толибон аз ҷумла ҳарду муовини раиси ҳукумати ташкилдодаашон Мулло Бародар ва Абдусалом Анафӣ дар посух Тоҷикистонро ба дахолат дар умури онҳо айбдор карда, ҳушдор доданд, ки ҳар амал аксуламале дорад. ҳафтаи гузашта Толибон аз истиқроли даҳҳо ҳазор аз нирӯҳои вижаи лашкари Мансурии Амуроти Исломӣ дар 3 вилоят бо Тоҷикистон ҳаммарз Қундуз, Тахор ва Бадахшон хабар доданд. ва нуқтаи авҷи ин ҷанги сард таҳдиди рӯи рости Наим Вардак, сухангӯи дафтари сиёсии Толибон дар Қатар шуд, ки ахиран хитоб ба Эмомалӣ Раҳмон гуфт, агар ҷомеаи ҷаҳонӣ мудохила накунад, Тоҷикистонро дар зарфи 24 соат тасхир хоҳем кард. бисёриҳо ин ҳама мавҷи таҳдидҳои Толибон ба Душанберо посух ба мавқеъгирии шадиди мухолифи Душанбе ба режими нави Толибон дар Афғонистон мебошад. вале нозирони умур мегӯянд, ин таҳдидҳо ҳадди ақал дар марҳалаи кунунӣ бештар намоишӣ ба назар мерасанд. Руслан Бобоев, маъруф ба Русик 04,
یک بلوگر جوان زاده دهه یوگید نویه دروازه تاجیکستان در شهر مسکو با اتهام تغییر اعتقاد مردم دیندار بازداشت شده است. رسلان بابایف روز 29 سپتامبر در صفحه‌هایش در چندین شبکه اجتماعی یک سلسله عکس‌هایش با یک دختر قیافه سلاویانی را که در پس منظره‌شان کلیسای وسیل بلژنی در میدان سرخ در مرکز مسکو می‌نماید نشر کرد. در بین این عکس‌های در عموم قابل قبول یک عکس بی‌ادبانه هم بود که موج واکنش‌های منفی و دعوت‌ها از مقامات روسیه برای بازداشت و مجازات این بلاگر را به بار آورد. در این عکس بلاگر تاجیک و دختری که در تن لباس پلیس داشت در پس منظر کلیسا صحنه علاقه جنسی را در شکل رابطه جنسی دهانی وانمود می‌کند. رسلان بابایف در زیر این عکس اغوا برانگیز نوشته است: کودکس مینت کودکس جنایت نیست، آن را میتوان ویران هم کرد. گفته می شود که بلاگر به خاطر 10,000 لایک دست به این فوتوسیسی اغوا برانگیزانه زده است. رسانه ها می نویسند که پلیس را به بالای این پوشانیدن لباس پلیس به تن دختر شریک بلاگر تاجیک باز هم بیشتر به خشم آورده است. بابایف در اینستاگرام 101,000 و در تیک تاک 5,000 پیرو داشت. بعد حبس او صحیفه‌هایش در این دو شبکه اجتماعی ناپدید شدند، ولی عکس‌های اغوا برانگیز همچنان در اینترنت میچرخند چون که دیگر کاربران آنها را نسخه برداری و بازنشر کردند. رسلان بابایف زاده دهه یوگید نویه درواز بوده. بعد ختم مکتب رقم 6 در زادگاهش به شهر سوچی روسیه و اخیراً از آنجا به مسکو کوچیده، حالا در دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف تحصیل میکرده است. او قبلا هم برای یک سلسله ویدیوهای اغوا برانگیز که آدمان را از پشت آمده میزد نیز دستگیر شده بود. بر اساس ماده 148 کودکس جنایتی روسیه به بابایف برای تحقیر دینداران جریمه یا کارهای اصلاحی و حتی 3 سال حکم زندان تهدید میکند. ولی مطبوعات روسیه می نویسند که او را می توانند مثل کومیک آذیرتبار ادراک میرزا علیزاده که برای یک شوخی ناجا درباره روس‌ها عمرباد از حق ورود به روسیه محروم گردیده نیز عمرباد دپورتاسیون شود. بابایف یگانه بلاگر تاجیک نیست که در روسیه دستگیر شدند. سال 2019 آوازخوان رپ و بلاگر تاجیک سمرالدین رجبوف در پی یک گردهمایی اعتراضی اپوزیسیون روسیه در مسکو به حمله با شیشه آب به افسر پلیس ایبدار شده قریب نیم سال را پشت پنجره به سر برد. بلاگر کرامت الله جباروف ماه فوریه سال 2020 برای یک پرانک نوجا در موضوع کرونا ویروس در متروی مسکو دستگیر شد و تنها در اول ماه سپتامبر سال جاری بعد در پشت پنجره پس سر کردن 1 سال و 8 ماه توانست به آزادی برآید. روز پنجشنبه 30 سپتامبر مهلت نهایی که برای خارجان از جمله به مهاجران غیر قانونی برای قانونی کردن بود و باششان در روسیه داده شده بود به پایان میرسد. وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داد که بعد این آنهایی را که بود و باش خود را قانونی نکردند میتوانند اخراج کنند، ولی برای شهروندان آذربایجان، مولدو و تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین تا 31 دکامبر سال 2021 امکان مراجعت برای پتنت داده شده است. از ماه مارس سال 2020 به سبب پاندمی کرونا ویروس زمان بود و باش خارجیان در روسیه با فرمانهای پرزیدنت پوتین هر 3 ماه تمدید کرده میشد. طبق اخیراً فرمان پوتین به مهاجران تا 30 سپتامبر برای قانونی کردن بود و باششان در روسیه فرصت داده شده بود. سردار ریاست مسائل مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه گنرال لتنانت پلیس والنتینا کازاکووا هشدار داد که بعد 30 سپتامبر پلیس میتواند نسبت به مهاجران غیر قانونی چاره بیاندیشد. این چاره ها به گفت خانم کازاکووا اخراج مهاجران غیر قانونی را نیز در بر خواهد گرفت. 2 روز قبل پلیس مسکو نیز هشدار داده بود که مراتوریا نسبت به مهاجران تمام می شود و آنهایی که خود را قانونی نکردند جزا میگیرند. ولی کازاکووا گفته است که حالا در روسیه 7 میلیون خارجی قرار دارند. در بین آنها اکثرا مهاجران قانونی اند و تنها یک تعداد ناچیزشان غیر قانونی اند. سالهای پیش شماره مهاجران خارجی در روسیه تا به 11 میلیون نفر می رسید، ولی به سبب پاندمی شماره آنها تقریبا 4 میلیون نفر کاهش یافت. بر اساس آخرین آمار وزارت کارهای داخلی روسیه که هنوز ماه اپریل نشر شده بود، در این کشور حدود 1.7 میلیون مهاجران غیر قانونی قرار دارند. از این شمار 247,000شان مهاجران تاجیک تشکیل می دهند.
سازمان‌های عامی حقوق مهاجران میگویند در مرکزهای ثبت نام مهاجران در سراسر روسیه نوبت‌های طولانی به وجود آمده است و بسیاری از آنها شاید نتوانند تا 30 سپتامبر بود و باش خود را قانونی کنند. رهبر کمیته گражданское содействие سویتلانا گانوشکینا گفته است به خصوص مهاجران افغان در یک حالت آسیب‌پذیر قرار گرفتند چون که قدرت را در کشور زادگاه آنها طالبان غصب کرده است و این مهاجران میترسند که به وطنشان برگردند. در همین حال کمیرسند با استثنا برابر شورای حقوق انسان روسیه والری فادیف و چند منبع دیگر خبر داده است که مراتوریا به اخراج مهاجران را شاید باز تمدید کنند ولی رسما قراری در این باره هنوز نبرآمده است. تصور کنید یکی از پرطرفدارترین گروه‌های فیسبوکی مخصوص ولایت مختار کوهستان بدخشان اینک 2 ماه باز ناپدید شده است. زمان بسته شدنش این گروه بیش از 61,000 پیرو داشت و در میدان‌های بحث زیر مطلبش صدها و گاه هزاران نفر اشتراک و پیرامون مسائل داغ بدخشان و تاجیکستان بحث می‌کردند. عزیز مخیرشایف مؤسس و گرداننده گروه تصور کنید در صحبت به پایگاه خبری بامداد گفت این گروه از جانب مأموریت فیسبوک گویا برای ویران کردن قاعده‌های این شبکه اجتماعی بسته شده است. عزیز مخیرشایف گفت ما حالا به مأموریت فیسبوک و سازمان‌های دفاع از آزادی بیان مراجعت کردیم و تلاش داریم که گروهمان را برقرار کنیم. متاسفانه فیسبوک تا حال یک شرح مشخص نداده است که علت بستن گروه چه بود و ما مشخصا در کدام مطلب کدام قاعده این شبکه را ویران کردیم. فکر میکنم تصور کنید قربان حمله بدخواهان ما شد. این بدخواهان با فرستادن سیل شکایت ها به فیسبوک نهایت به بستن گروه ما موفق شدند. تا زمان برقرار شدن گروه اصلی تصور کنید عزیز مقیرشایف و همفکرانش گروه نوی را با عین چنین نام در فیسبوک تأسیس دادند که در 2 ماه علاقه قریب 10,000 پیرو جمع آورده است. کارشناسان تاجیک میگویند مأموریت فیسبوک امکان نظارت محتوای مطلب‌های گروه‌های تاجیکی را در این شبکه ندارد چون که باید کارگران زیادی را به کار بگیرد که زبان تاجیکی را بدانند. به این دلیل گمان می‌رود که مورد مجازات و بستن گروه‌ها و صحیفه‌های علیحده تاجیکی را در این شبکه مأموریتش بر اساس یگان الگوریتم از جمله شاید بر اساس شماره شکایت‌ها تصمیم می‌گیرد. در کمتر از 1 سال اخیر تصور کنید دست کم 5مین گروه پرخواننده در سگمنت تاجیکی فیسبوک است که از طرف مأموریت این شبکه اجتماعی بسته شدند. ماه نوامبر سال 2020 فیسبوک گروه من خوجند را دوست می‌دارم را که نیز بیش از 70,000 پیرو داشت بست. مأموران گروه گفته بودند که فیسبوک آنها را به نشر مطلب‌های ترغیباتی عیبدار کرده است. مأموران من خوجند را دوست می‌دارم اون وقت گفته بودند که برای بازبینی تصمیم مأموریت فیسبوک تلاش دارند و به زودی فعالیت گروه را از سر خواهند گرفت ولی با گذشت قریب 10 ماه این گروه پرخواننده دیگر در میدان فیسبوک ظاهر نشد. ماه ایول سال جاری فیسبوک همین طور ما تاجیکستانیان گروهی را که با نزدیک 190,000 پیرو دومین گروه پرخواننده ترین در سگمنت تاجیکی فیسبوک به شمار می رفت بس. مأموران این گروه بلافاصله گروه نوی را به عین نام ما تاجیکستانیان تأسیس دادند که در 1 ماه اول علاقه بیش از 11,000 پیرو جمع آورد. ماه اوگوست فیسبوک گروه اخبار برای افکار از ژورنالیست رجب میرزا که 75,000 عضو دارد نیز بست ولی او توانست توسط سازمان‌های حامی آزادی بیان گروهش را بعد 3 روز برقرار کند. در سگمنت تاجیکی فیسبوک گروه از همه پرطرفدار گروه با نام اخبار تاجیکستان بود که پرویز تقویف برای تبلیغ رئیس جمهور کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان تأسیس داده بود. اما چند وقت اخیر این گروه نیز در فیسبوک ناپدید شده است. گروه دیگر پرطرفدار در سگمنت تاجیکی فیسبوک اولو گروه اخبار آسیای مرکزی است که 134,000 پیرو دارد. گروه بامداد منبر آزاد نیز با 46,000 پیرو از گروه‌های پرخواننده تاجیکی در شبکه فیسبوک به شمار می‌رود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان استنادا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان به سهم ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که مدت 24 ساعت آینده در بعضی ناحیه‌های ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز خاکباد باقی می‌ماند.
рӯзҳои 1-2 октябр соли 2021 вазиши шамоли сахт бо суръати 15-20 метр сония пешбинӣ мешавад, ки ин боис мегардад, ки хоббориш дар қаламрави навоҳии ёдшуда бештар шавад. рӯзҳои 2-3 октябр ҳаво мӯътадил мешавад, ҳарорат 6-9 дараҷа коҳиш меёбад. рӯзи 3 октябр дар қаламрави баъзе ноҳияҳои вилояти Соғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ боридани борони шадид дар назар аст. рӯзҳои 3-4 октябр боронҳои шадид дар ноҳияҳои кӯҳистон ба барфи тар табдил мешаванд. дар ин иртибот кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз сокинон ва меҳмонони кишвар бо эҳтиром хоҳиш мекунад ба хотири бехатарии ҳаракат дар роҳҳои кӯҳии Ағбаҳо эҳтиёткор бошанд. ронандагон қоидаҳои маъмулии ҳаракат дар роҳҳоро ҷиддан риоя намоянд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз сокинон хоҳиш мекунад дар чунин рӯзҳо аз рафтан ба чароғоҳ, ғунчини ҳезуму доруворӣ ва шикор ё моҳидорӣ худдорӣ намоянд. ҷони худ ва атрофиёни худро эҳтиёт кунед. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон хабар дод, ки соати 12 шаби 29 сентябр ронандаи автомашинаи тамғаи Донфенг Шарипов Фаридун Абдусамадович соли таваллудаш 1980 сокини шаҳри Ваҳдат ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи Гулхан ба самти кӯчаи ҷомеи шаҳри Ваҳдат азодаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард марди шахсияташ номаълум тахминан 30-35 соларо пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. таҳқиқи ин ҳодиса идома дорад. соли 2020 бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон 375 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 1200 нафар маъюб шуданд. дар нимаи аввали соли 2021 дар роҳҳои Тоҷикистон 151 нафар дар садамаҳои нақлиётӣ ҷон бохтанд. шаби 3 сентябр соати 3:29 ба қисми навбадории кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон хабар расид, ки дар роҳи Ваҳдат ба самти Душанбе дар қаламрави ноҳияи Рӯдакӣ як садамаи марговар рух додааст. бо дарёфти хабар дастаи наҷоти кумита ба ҷои ҳодиса равон шуд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хабар дод, ки дар Рӯдакӣ як мошини тамғаи Старекс ба мошини тамғаи КамАЗ бархӯрдааст ва дар натиҷа 8 нафар ҷароҳати гуногун бардоштанд. як нафар сокини 50-солаи ноҳияи Ёвон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. шоҳидон мегӯянд, ронандаи мошини Старекс азодаи идораи мошин набаромада ва сабабгори ин бархӯрдӣ фоҷиабор шуд. дастаи махсуси зудамали наҷоти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар шаҳри Душанбе ва кормандони бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Душанбе 9 мусофирро аз дохили автомашинаи Старекс бароварда ба бемористони Истиқлоли пойтахт интиқол доданд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сабабҳои ин садамаро таҳқиқ мекунанд. рӯзи 29 сентябр дар деҳаи Дворики дар ҳавзаи шаҳри Коломна дар вилояти Москва 2 кӯдак дар кӯл ғарқ шуданд. яке аз онҳоро наҷот дода натавонистанд. нашрияи МК хабар дод, ки ин фалокат тақрибан соати 15 рӯй дода, қурбониён ҳарду аз Тоҷикистон буданд. ду акаю додар, ки калонияш 2 сола буд, хурдияш амагӣ 1 сол дошт, ба оби кӯл наздик рафта аз баландӣ ба кӯл афтиданд. кӯдаки калонӣ мутаассифона ғарқ шудааст, вале хурдиро тавонистанд аз об берун бароранд. ӯ ҳоло дар бахши реаниматсияи бемористон бистарӣ карда шудааст. тафсилоти дигар дастрас нест. дар робита ба ин ҳодисаи нохуш таҳқиқот идома дорад. ҳар сол дар Русия беш аз 1000 нафар аз зодагони Тоҷикистон аз ҷумла кӯдакон бо иллатҳои гуногун тарки ин дунё мекунанд. қаблан ҳам дар бораи бар асари ҳодисаҳои нохуш дар Русия ҷон бохтани кӯдакони тоҷик гузориш шуда буд. ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Сайрам Исоева барои саҳми бузургаш дар рушди синамо сазовори ҷоизаи махсуси синамобазми байналмилалии Тошканд дурдонаи шоҳроҳи Абрешим шуд. ба ин ҷоизаҳои махсус ва $20,000 масъулони ҷашнвора чанд ситораи маъруфи синамои дунё Раҷ Капур, Никита Михалков, Сайрам Исоева, Нурӣ Билге Ҷайлам ва Ойтурған Темироваро сазовор донистанд. ҷоизаи шодравон Раҷ Капурро ба писараш супориданд. ҷашнвораи синамои Тошканд аз 28 сентябр то 3 октябр давом мекунад. дар он филмҳо аз Ӯзбекистон, Озербойҷон, Миср, Беларус, Русия, Туркия, Эрон, Исроил, Ҳинд, Полша, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон намоиш дода мешаванд. ба ҷашнвора ҳамчун меҳмони фахрӣ беш аз
150 ستاره معروف سینما از جمله میتخون چکرابورتی، اوزجان دینیز، استیون سیگل، ژرار دپاردیه، اویتورغان تیمیرووا، تیمور بیکمامبتوف، سایران ایسویوا دعوت شدند و انتظار می رود جایزه اساسی سینما بزم توشکند را به غالب کارگردان مشهور فرانسوی لوک بیسون بسپارد. جشنواره سینمای توشکند که همچون جشنواره بین المللی کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتینی معروف بود، از سالهای 1966 تا 1988 و بعد سقوط SSR از سالهای 1992 تا 1997 دایر کرده می شد و یکی از معتبرترین جشنواره های سینما به شمار می رفت. جشنواره دردانه شورای ابریشم حالا برای آن تأسیس داده شده است تا شهرت قبلی سینما بزم توشکند را برقرار کند. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه ویژه خبر داد که روزهای 23-26 سپتامبر سال 2021 در حدود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دو حالت از احسیات افباشه آتش زدن واسطه های نقلیاتی تمغه های تایوتا پرادو رقم قید دولتیش TG 7007 AB04 و تایوتا لند کروزر رقم قید دولتیش TG 0065 AA04 به قید گرفته شده است. وزارت کارهای داخلی گفت وابسته به این حادثه ها پرونده های جنایتی آغاز گردیده، شخصیت نفران جنایت صادر کرده معین کرده شده، بهر دستگیر و به جوابگری جنایتی جلب نمودن آنها چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی اطمینان خاطر داد که جنایتکاران دستگیر و به جوابگری کشیده می شوند. درباره سبب‌های آتش زدن این دو ماشین گرانبها به جز عباره از احسیات افباشه تفصیلات دیگر داده نشده است. تماشابینان عزیز، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.